ini alam pensi press conference nilitum dak bilo hai isi lama bangke la krong pli toar la bangso alam along la so alam kia join pen ke damtang Guwahati long ta Mahajon kru pen danglok ta pentu atumia bangke mohon rong pi alang lihin pensi press meet alang litum bilo lasi la bangso alam kia bangke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuldam Ronghang Lapen Revenue in charge Omor Singh Tisok alang litum phansi labangso alam kia bangsi alang litum si kaduk awia bangke kicok je alang litum phansi alam kia bangke kebok sitamia hok pet alam the bangel hano don marli etum pini mohat ilituma state along ST Morcha as secretary ta ningjelo si labang solama bangke piniar niana bangke longle hem pu binom ahok pet apota ki choglip abang pu tumphana bangke pinike tangka ki pisi onglo la pentua bangke inut banghini angbong babang hoi dak laki ni long le vek lo ni long le long se amuk mondol amuk SK komane bangsi ahok hak kota kuri det nang cirai pidet kompensasi nang NPW nang paklangut tai nu nang paklang thi bidon hangjo chor mati kona ne social media long puna ahok hak kompala long le hem pu vek tu nu ta nam ta party long juga juk puni lasona bela moben pulo mati kona mene long le hem pu long bangsi theng pinang che dui nang bangai pohri chona ni tu mangai asa ole long lak kol ba lak kep long pujani tu mangai lak isi ini ta chok nang tum chon lasona tum seri cholo la bang asi kalili ka lang asi non la tum survey ke bang chengut ke la highway mati ang bonglom nang tum theng long mati highway ke bang lo be ekdom paro khopen up tu la di subak ana dak ani fishery huddelo theng long lo mati lason chakta kalili ka lang theng pi ke sidame ahok aha ka bang ke survey chengut ke ave asi ang bonglom bon check nang kok lo mati asi lasona type tum bangsi kedo la dalal po tum bangsi asi kumane yang sinang tum chithi sini je phong bong son dobek pulo te bangoi dak nim tum mangarap tum po party tum dulu CM level EM level noho level tame party pe jan ar jap tum po la sinon ka abi si thang abi social media long se hangjo chot mati tapen so called RTI tum la inut bahini tum bang la so phan pencil tum ke